Kirang bat kicay age football ne kasengi kelabun kam benlek yang lain. Banyo tiket benlek page ke semifinal jong ka Duran Cup kaban long ha ka arpun riu tarik ha Jawaharlal Nehru Stadium Polo ha ka ba ka Shillong lajong kanikon Persha ya ka North East United. Kini kirang bat kicay age football kelapoi sya ka jagat hit tiket na du dang step don ki belapoi na du ka por nyau beje men step ban yang lain. Warla ter uslap kim sim laki ki yang bet treng banyo tiket banyo saki daladi ya ke jinglakai Hamadan kaban selong hakar punriu terik Jawaharlal Nehru. Warla nagaliang jong kinong penyait kelapan bena ba kandon ke jing peni da ki jayan screen hakeleng saudong jong kanong ba Shillong Henry kesamla shenrang bat kentai bat kumjuru ki rangba bat kilong kemi long pa ki trang hi dik ban sakhi daladi ban yoi dalaki jong ki kmat ya ke jinglakai Hamadan Jawaharlal Nehru Stadium Polo. Yang